Paradoksi okružuju Slobodana Tišmu od vajkada. Svestrani umetnik, muzičar, konceptualista, performer, pesnik i književnik, Tišma je nedvosmisleno još od kraja 60-ih kultna figura alternativne umetničke scene u svim pomenutim domenima. Njegova svesno i odlučno utemeljena pozicija umetnika margine i alternative u direktnoj opoziciji sa njegovim talentom i delom, kao i sa nezanemarljivim uticajem koji je imao i još uvijek ima na mlađe stvaraoce. Paradoksalno jeste, ali ne i neočekivano, da je svojevoljni marginalac Slobodan Tišma ovogodišnji laureat nesumnjivo najuticajnije književne nagrade. Pa osjećam baš to kao neku, afirmaciju tog nekog, gubitničkog nekog, te neke pozicije, gubitničke. Znači, to ipak dolazi u neku, ali to je ta dijalektika, to pretvaranje. Znači, sad nešto što je marginalizovano, što je otpadak, što je trash, dobija sad na značaju, postaje nešto bitno, pažnja je usmerena na to, na neki lik koji je, u životu potpuno nebitan i ne predstavlja ništa, niko se za njega ne interesuje, on je sam, to što sam rekao da ceo roman je u stvari nastao na tom strahu od samoće, od usamljenosti, od toga da će Pišta Petrović u stvari živi u tom strahu da će ostati sam. Ja sam to ipak, tako da kažem, na neki način proživeo, živeo sam tako, dosta sam se menjao, sad govorim o sebi kao, stvarnom čoveku, znači, imao sam, prelazio sam, znači, i kao umetnik sam se menjao, ali i kao neki ljudski, neko biće ljudsko, znači, imao sam te prelome, trenutke promene, život me tumba, ono sve, ali shvatio sam jednu stvar, da je to nešto od čega nešto mogu da učinim od toga, nešto u tom smislu da od toga nešto napravim, kao neki estetski fenomen, ta moja egzistencija, ona ima određene estetske vrednosti, jednostavno. Znači, ona ima tu dinamiku, zanimljiva je. Sigurno da je uvek je život nekog umetnika koji tako nije priznat, koji je pokušava nešto da napravi od svog života, je interesantnije sigurno od života nekog političara. Moć ima sigurno tu, ona je neodvojiva od estetike, znači od tog osjećanja za lepo. Ona, sve što je lepo ima tu moć, znači ono mora da ima to dejstvo, da je delatno, da na neki način se nameće, ima uticaj, znači to je suština moći, vršiti uticaj, znači konstruisati nešto, i estetsko, to što je lepo, ono je neodvojivo od toga. Znači mi moramo, estetika, znači lepo mora da se izbori za taj prostor, znači mora da dejstvuje, pa samim tim ima i moć, ali jedna je tu bitna stvar. Estetsko ima tu dijalektiku tog pretvaranja, znači lepog i ružnog, znači to se stalno, ono se pretvara u ružno i ponovo se konstruiše, gradi se u nešto lepo. To se stalno preobreća i to je ono što umetnost mora da prati. Znači, ja govorim, na primjer, u knjizi mnogo o ružnim stvarima. Zato da bi mogao da to na neki način preoblikujem. A ona jeste, Bernardijeva soba jeste metafora tog nekog, tako da kažem, artefakta, znači umetničkog dela, koje ima taj ugođaj, znači zadovoljava naš pogled, uživamo kad gledamo te predmete. A s druge strane, u knjizi se govori kako je taj nameštaj neudoban, kako čovjek ne može u njemu da sedi, da se osjeća dobro, jer on je u formi, na primjer, geometrijske apstrakcije i to je, uvek imamo, apstrakcija je nešto lepo, to je ono što nas fascinira ako je povezano sa nečim konkretnim. Znači, tu u spoju konkretnog i apstrakcije dobijamo taj ugođaj zadovoljstva i kada posmatramo nešto, kažemo, to je umetnički predmet, zato što on u suštini nosi tu tendenciju apstrahovanja, znači kretanja ka, na primjer, geometrijskoj apstrakciji, na primjer, nameštaj, i to stvara u nama taj neki osjećaj zadovoljstva. To je sigurno bitno.
Petočlani žiri Vasa Pavković, Vladislava Gordić-Petković, Mileta Ćimović-Ivkov, Mića Vujičić i Ljiljana Šop, koja je jedina glasala za knjigu Voje Čulanovića, je prepoznao da se radi o nesvakidašnjem delu, jasnog koncepta i formalno do kraja čisto izvedene ideje koja, paradoksalno, afirmiše sve ono što se 21. vek trudi da dezavuiše, estetsko i umetničko kao vrhovnu vrednost, usamljenost i skrivenost od javnosti, humanizam i darežljivost. Ovogodišnja produkcija koja je došla do Ivanovog žirija brojala je 110 romana. Od tih 110 romana 1/3 je svakako vredna čitalačke pažnje, vredna je čitanja, a 6 romana koji su ušli u najuži izbor su zaista po svemu superiorni u odnosu na tu produkciju. Tišmin roman se međutim izdvojio kao paradoks, kao saga o gubitniku koja može sjajno da komunicira sa svima, kao priča o umetniku koju će razumeti i obični čitaoci svesni da je njihov život možda po dometima skromniji. Iza Tišme stoji bogato iskustvo pisanja poezije, komponovanja muzike. Ne treba da zaboravimo da je on bio kultna ličnost novosadske novotalasne scene tokom 80. godina u bendovima La Strada i Luna, i ja moram da kažem da dok sam čitala ovu knjigu čija je tema okean mogućnosti, bezmerje ljudskog identiteta u kome pokušavamo da formiramo svoju ličnost kao od sitnih kristala soli koji se pojave tek posle dugo lutanja i probiranja. Ovo je dakle priča o čoveku koji je tako sabrao i pribrao svoj identitet kroz različite životne iskušenja i u ritmu sjajne pesme, klasika srpskog novog talasa, pesme Okean od La Strade, čiji snimak iz 87. godine prikazujući Slobodana Tišmu u raskošnoj boji njegovog vokala i ta pesma kao oda gubitništvu se na najdivniji način opredmetila mnogo godina docnije u knjizi Bernardijeva soba, koja je takođe jedna melanholična oda gubitništvu, oda gubitnicima, priča ne samo o novosadskom Liliputu, nego i o mnogim našim Liliputima koji ne prepoznaju umetnika kao vrednu i važnu ličnost, ali umetnik je uvek i svugde suvišan. Njegova suvišnost je lepa i ovaj put ta suvišnost umetnika, ta larpurlartistička suvišnost umetnika došla je u prvi plan. Sve čestitke Slobodanu Tišmi, on je zaslužio ovu nagradu. Bernardijeva soba je roman nastao na osnovu jedne priče, prethodno objavljene u dvojezičnom mađarsko-srpskom časopisu Simposion, čija su tema bile automobilske olupine. Roman je iz priče o auto-otpadu prerastao u priču o usamljeniku i društvenom otpadniku Pišti Petroviću. U glavnim crtama Bernardijeva soba nastavlja osnovne poetičke linije Slobodana Tišme, a to je insistiranje na bartovskom uživanju u kategoriji estetskog, umetničkog, usamljeničkog, neprofitnog, afirmaciji slabih subjekata nasuprot moćnima, konceptu opšteg humanizma, a u cilju otkrivanja opštih vrednosti koje se iz sfere estetskog prelivaju u sferu svakodnevnog, kao čin jedne više pravde spajanja univerzuma sa ljudskošću. Pa muzika, nisam puno govorio o muzici, samo malo na početku, ali ona mislim da je sigurno prisutna, to je pre svega taj okean, on je ta metafora okeana, to je ta sinestezija, u stvari to mešanje zvukova, svetlosti, oblika i ukusa čak, znači to je jedna muzika koja je, nije u nekom smislu, nije muzika ono kao, ajde kažem, konkretna muzika, ali kažem, samo se spominje na jednom mestu, spominje se u stvari odlomak taj iz 10. Mahlerove simfonije Adagio, onaj espresivo koji nije nikad završen u stvari, koji u stvari predstavlja taj talas, to gibanje. To je inače i Ken Russell je to u onom filmu Gustavu Mahleru je koristio baš iz taj muzički motiv. To je ona lutka koja je u onom
kao u nekom velu koja pokušava da izađe na obali mora, leži i bori se da se oslobodi toga, i onda se pojavljuje taj motiv iz te 10. Mahlerove simfonije. To je ovde isto. Isto je taj problem i Pišta Petrović pokušava da izađe iz tih velova, mislim, da se oslobodi, olupina ga drži, mislim, znači zatvoren je, pokušava da izađe iz ljušture. Nije stvar da li danas možemo govoriti o religioznosti bez Boga ili možemo govoriti o Bogu bez religioznosti. Mislim, da li je danas to neka, tako da kažem, da li funkcioniše tako neka koncepcija. Nije toliko to bitno. Mislim, bitna je jedna druga stvar, to što Pišta Petrović, on u sebi nosi to miserere nobis, znači to osjećanje poniženosti, zapravo to što kažem da je sam, da ne osjeća nikakvu, da predstavlja bilo šta u društvu, da je potreba nekome. A to je polazna tačka povezivanja između ljudi, znači ono kako možemo da priđemo drugom. To je najbolji način, mislim, ljudi se najbolje u tom porazu i toj poniženosti najbliže, najbolje uspevaju da se nađu. Kada su moćni, kada imaju uticaj i tako dalje, onda su sami, nema tu uopšte drugog, ništa, drugo ne postoji. Danas se teorija normalno bavi tim problemom drugog, razlike, kako prići drugome, kako taj ljudski lik prihvatiti kao razliku, mislim, to je ono što je a onda i samog sebe, mislim, kako prevazići. Mislim, ima sigurno dosta književnosti koja se bavi ovakvim stvarima, mislim, međutim, s druge strane vidimo da ima puno književnosti koja je potpuno drugačije usmerena, znači koja se bavi ovim, mislim, svetom koji je potpuno opsednut istorijom, moći, znači samo igra jedna, mislim, znači taj pokušaj da se moć stalno reprodukuje, da se zapravo onda se urušava i to je onda, kako bih rekao, interesantno i tako dalje, to privlači pažnju. Ali ovde, kod mene nema, u Bernardovoj sobi nema uopšte nikakvog proboja u nekom smislu tog. Sve je u nekom približavanju ka nekom rubu, pa vraćanju nazad i znači to je to vrludanje, mislim, to je tačno to. Nova izdavačka kuća Peti talas, koju su nedavno osnovali pisci Zvonko Karanović i Željko Mitić, objavila je svoju prvu knjigu, antologiju njujorške poezije 21. veka, pod nazivom Dan kada je umrla Lady Gaga. Antologiju su priredili Željko Mitić i njujorška pesnikinja hrvatskog porekla Ana Božičević i opremili je predgovorima. Pesme su prevodili Željko V. Mitić, Ivana Maksić i Miloš Tasić. Udruženje Peti talas i istoimenu izdavačku kuću osnovali smo u Nišu Zvonko Karanović i ja sa još grupom prijatelja entuzijasta u nameri da osvežimo pesnički prostor novim prevodilačkim projektima. Tu bi bili zastupljeni pesnici sa svih meridijana, pesnici koji stvaraju u 21. veku. Novi pesnički glasovi bi osim svežine trebalo da unesu i bolji uvid u trenutna zbivanja i tendencije na savremenoj svetskoj pesničkoj sceni. Poštujući takav koncept, mi smo u ediciji Dan velikih talasa objavili prvu u nizu antologija. To je antologija njujorške poezije 21. veka, Dan kada je umrla Lady Gaga, i ona predstavlja eho novog milenijuma, jedne od najznačajnijih i najuticajnijih pesničkih škola u Sjedinjenim Američkim Državama. 16 pesnika zastupljenih u antologiji, rođenih u rasponu od 1969. do 1981.
nasleđuju sve karakteristike njujorške pesničke škole, ali im daju i jedan sasvim nov, autentičan duh. I ne samo to, oni suptilno menjaju okvir kroz koji mi čitamo njihove poetske pretke. Umesto škrtog izbora od jednog ili dve pesme na koji se antologije često ograničavaju, mi smo želeli da ponudimo ovde jedan reprezentativni uzorak od 10-ak pesama svakog od autora, da bi se što bliže predstavila raznovrsnost njihovih poetika. Ono što je važno da se napomene da je fokus bio na nastavljačima njujorške pesničke škole, tako da ovom prilikom morali su da izostanu neki pesnici koji pripadaju Black Arts movementu ili jazz pesnicima harlemske renesanse, pa tako i rap i slam izvođačima. Jednostavno, bogatstvo pesničke scene Njujorka je nemoguće predstaviti samo jednim izdanjem, jednom knjigom, zbog svog tog mnoštva, zbog te raznovrsnosti, zbog scene koja je puna struja i pritoka. Well, thank you for listening. I hope you have a nice day. Teško da bi se danas jedan pisac mogao nazvati toliko prepoznatljivim, čak i kada njegovo ime ne bi bilo ispisano na koricama knjiga, kao što je to Paul Auster. Čitave divizije zaljubljenika u njegovu književnost upravo tu prepoznatljivost i traže i sa nestrpljenjem iščekuju svaku njegovu